kuva ku itariki ya 5 kugeza ku ya 12 Gashyantare umwaka wa 2023 ibendera ry'igihugu cya Turukiya rirurutswa mu gihe cy'iminsi 7, iminsi yo kunamira abasaga ibihumbi 11 bamaze guhitanwa n'umutingito ukomeye, umutingito wibasiye cyane igihugu cya Turukiya na Syria. Ni umutingito ukomeye wari ku gipimo cyo hejuru kingana na 7.8, wari tuye imiturirwa n'amagorofa akomeye yo muri ibi bihugu. Umubare w'abasize ubuzima muri iyi nkubi uriyongera buri munota, naho ibihumbi by'abantu basizwe ari inkomere. Abayobozi b'ibihugu na za leta nyinshi zo ku isi bakomeje kohereza ubufasha n'ubutumwa bwihanganisha abagizweho ingaruka n'ibi biza. Wabyumvise, iyi niyo ngingo tugiye kuvugaho muri uyu mwanya. Turifashisha ibyandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ibirimo nka Reuters, Al Jazeera, News 24 n'ibindi. Turebe icyo abahanga bavuga kuri uyu mutingito, ingaruka zawo ku banyaturukiya na Syria, ndetse n'icyo abanyamadini benshi babivugaho bashingiye ku bivugwa muri Bibiliya. Iyi ni Beroya TV, njye ndi Israel tuyiringire. Ikaze. Muri iki gihe igiciro cy'ibikomoka kuri gaze na peteroli kirarushaho kwiyongera buri munsi. Iyi niyo mpamvu imwe rukumbi yo kwiyongera n'izamuka ry'ibiciro by'ibyangombwa dukenera ngo tubeho. Mu gihe nta mushinga n'umwe washora ngo wunguke gaze cyangwa peteroli iwawe, bisa naho ntacyo gukora dufite kuri iki kibazo. Gusa hari icyo wakora kimwe rukumbi ukagabanya bimwe mu byo utakazaho amafaranga, ukabutangira uburyo bwiza bwo kwizigama. Ibi abakorana na Turatsinze Manuel Shop barabyumva neza. Abamenye ibanga ryo gukorana nabo ntibakirirwa batonze imirongo, habe no guhangayikishwa n'ingendo ku mpamvu ya essence cyangwa mazutu. Reka da! Aba bagufitiye amagare ya siporo meza cyane, ayo mu bwoko bwa mountain bike, hybrid bicycle, road bicycle ndetse na folding bicycle ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Bakorera rwagati mu mujyi wa Musanze, hafi no mu Kizungu. Ushobora kubagana aho bakorera cyangwa ukabahamagara kuri telefone 0783085968. Intego yacu ni ukubaho ibyiza kandi biramba. Kuri uyu wa mbere ku itariki 5 ukwezi kwa 2 mu rukerera, ahagana ku isaa 10:07 nibwo umutingito udasanzwe wumvikanye cyane mu gihugu cya Turukiya na Syria, ndetse no mu duce tw'ibihugu bihanye imbibi nka Libani na Israel. Uyu mutingito wumvikanye cyane mu bice bya Diamane, Aleppo na Adana. Umunyamakuru wa Al Jazeera Syria Massive wari muri Istanbul avuga ko imijyi irenga 10 yo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Turukiya ariyo yibasiwe bikomeye n'uyu mutingito. Ni imijyi ituwe n'abasaga miliyoni 10. Ubwo twateguraga iyi nkuru, hari ku mugoroba wo ku ya 7 Gashyantare umwaka wa 2023, ahagana mu masaha 4 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda, habarurwaga barenga ibihumbi 5 bahitanwe n'uyu mutingito. Gusa nyuma y'amasaha make cyane mu rukerera rwo ku ya 9 Gashyantare, imibare yiyongereye cyane iva ku bihumbi 5 igera ku bihumbi 8. Ubu turi ku itariki 8 isaa 6 z'amanywa mu Rwanda. Imibare igezweho kuri ubu igaragaza ko abarenga ibihumbi 11 aribo bamaze guhitanwa nawo. Gusa iyi mibare ntuyizere, irahinduka buri segonda. Ni umutingito washegeshe bikomeye inyubako zitandukanye zirenga ibihumbi 5,606. Muri izi habarurwamo inyubako z'amashuri zirenga 250. Amashuri yose arafunze kugeza ku ya 13 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Uburezi muri iki gihugu. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Turukiya ribinyujije kuri Twitter ryahagaritse imikino yose yari iteganyijwe, rinatanga ubutumwa bwihanganisha abanyaturukiya muri ibi bihe by'umubabaro. Bisa naho ari ibyago byaziye mu bindi. Ubu ni igihe cy'ubukonje bukabije muri Turukiya.
Hari impungenge ko abasigaye barokotse uyu mutingito bashobora kwicwa n'inzara cyangwa imbeho. Umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga IHH Humanitarian Relief Foundation yatangaje ko kuri ubu ibihumbi byinshi by'abavanywe mu byabo n'uyu mutingito bakeneye cyane ibyangombwa birimo ibyo kurya, amahema, imyambaro n'imyenda yo kwifubika muri iki gihe cy'imvura nyinshi ivanze n'urubura. This is one of the region's worst quakes in decades, striking while people slept just after 4 a.m. The quake hitting a huge area of southern Turkey and northern Syria, an area already war-torn with hundreds of refugees. The tremors felt as far as Beirut, Jerusalem. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Uburusiya, Vatikani n'Ubwongereza bimaze gutanga ubufasha burimo kohereza abaganga, imodoka zitwara abarwayi, ibyo kurya, amahema n'ibindi ku basizwe iheruheru n'uyu mutingito. Kugeza uyu munsi haremezwa impamvu zigera kuri 3 zatumye ingaruka z'uyu mutingito ziba mbi cyane kuri uru rwego. Iya mbere n'ubukana uyu mutingito wari uriho kuko wari ufite igipimo cyo hejuru kingana na 7.8. Iya kabiri n'ubuziranenge buke bw'inyubako n'amagorofa byo muri Turukiya. Abahanga basobanura ko kubera impamvu z'abimukira benshi muri Turukiya, inyubako nyinshi zubatswe zituje ubuziranenge. Ibi bikaba byabaye intandaro yo gusenyuka byoroshye cyane. Indi mpamvu yemezwa yatumye ibihumbi by'abantu bapfa kuri uru rwego ni amasaha wabereyeho. Uyu mutingito wabaye mu masaha y'ijoro abantu benshi baryamye, bituma bagwirwa byoroshye n'ibisenge by'amazu nta kwinyagambura. Impuguke mu by'imihindagurikire y'ikirere zemeza ko udutingito duto duto tuzakomeza muri ibi bihugu, bityo bagatanga inama ko hakwiriye gufatwa ingamba z'ubwirinzi zikomeye. Ni mu gihe abanyamadini benshi ndetse n'abayoboke b'abakirisitu bemeza ko ibiri kuba nonaha muri ibi bihugu ari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya nk'uko buvuga muri Matayo 24, ahavuga ibimenyetso by'imperuka no kugaruka kwa Yezu muri aya magambo: ishyanga rizatera irindi n'ubwami buzatera ubundi, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Naha dusore ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabashimiye. Mushobora ariko kugira uruhare mu biganiro byacu bya buri munsi mukanda gusa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bwihuse.